Ćao a tutti! Danas u Italijanski sa Italijankom imamo lekciju italijanski za početnike i današnja tema su novogodišnje reči. U Božić naravno možemo obuhvatati reči i rečenice kao i čestitke i glagole koji se posebno koriste za božićni period. Počnemo od reči. Pokušat ću da idem polako kako biste mogli da ponovite za mnom i onda ćemo vidjeti prevod svakog termina. Il Natale. I regali. L'albero di Natale. Babbo Natale. Le decorazioni. Ili gli addobbi. Le luci di Natale. Il Natale je Božić i regali su pokloni, l'albero di Natale je božićna jelka, Babbo Natale je Deda Mraz, le decorazioni i gli addobbi su ukrasi, le luci di Natale su božićna svetla, koje takođe spadaju u ukrase, ali u italijanskom imaju ovo posebno ime. Posebno ih definišu. Il presepe. Le palline. Il panettone. Il pandoro. La vigilia di Natale. Il pranzo di Natale. Il presepe je predstavljanje Hristovo rođenje. Le palline su božićne loptice, takođe ukrasi. Il panettone i il pandoro su tradicionalni božićni italijanski kolači. La vigilia di Natale je badnji dan i posebno se gleda na badnje veče, gde generalno se pravi jedna velika večera, porodična večera, upravo za badnje veče. Il pranzo di Natale je božićni ručak. Ako ne znate, Italijani slave Božić 25. decembra, kao i badnji dan je 24. decembar. Idemo dalje. La neve. I canti natalizi. La gioia. Le stelle. Le vacanze di Natale. La famiglia. La neve je sneg, i canti natalizi božićne pesme, la gioia radost, le stelle zvezde, le vacanze di Natale su božićni praznici i la famiglia je porodica. Neke od ove reči naravno možemo koristiti i u drugim kontekstima, ali nas sve podsjećaju i na Božić. Imamo još gli auguri, la tradizione, i mercatini di Natale, la magia del Natale, i dolci natalizi, il calendario dell'avvento. Gli auguri su čestitke, la tradizione, slično kao i kod nas se kaže, to je tradicija. I mercatini di Natale su božićne tržnice, la magia del Natale je božićna čarolija, i dolci natalizi su božićni kolači i il calendario dell'avvento je adventski kalendar. Adventski kalendar je poseban, da kažemo, događaj koji se stvara. Generalno je pravljen ručno i, da kažemo, obuhvata 24 mala prozorčića u svakom prozoru koji se otvara od 1. do 24. decembra, dakle prvi otvaramo prvo prozorče, drugi otvaramo drugo prozorče i tako do 24. Da bi čekali upravo Božić. U svakom prozorčiću možete naći nešto. Sada, zavisi od teme adventskog kalendara. Ima oni koji su za kolačiće ili neke poslastice, najmodernije imaju neka alkoholna pića ili posebne čajeve.
Takođe ima porodične adventske kalendare gde porodica zajedno stvara adventski kalendar i unutar svakog dela adventskog kalendara se može možda naći neka rečenica kao podsjetnik na ljubav prema porodici ili da pomažu jednom drugome međusobno i tako dalje. Inače, sa mnom možete naravno i naručiti adventski kalendar, program koji je sastavljen od 24 lekcija. Lekcije su u vezi božićne italijanske tradicije, tako da ime adventskog kalendara je Il Natale in Italia i više informacija možete naći na mom sajtu italijankaonline.com. Idemo dalje sa današnjom lekcijom. I verbi, glagoli koji su vezani za Božića. Pre svega, odmah da kažem, glagole koji su ovde u ovom spisku mi možemo koristiti naravno i u drugim situacijama, ali da kažemo imaju naravno, mogu da nađu mesta i u božićnoj temi. Cantare, pevati, condividere, deliti, cucinare, spremati, decorare, ukrasiti, festeggiare, slaviti, ringraziare, zahvaliti se, riunirsi, što znači biti zajedno, u zagradi piše opet, zato što unirsi znači spojiti se, a sa glagolom riunirsi želimo reći da smo mi već bili zajedno, već smo se spojili. U ovom slučaju mi se opet spojimo. Ci riuniamo a tavola per la cena di Natale. Dakle, bit ćemo zajedno za sto za božićnu večeru. Scambiarsi i regali, razmeniti poklone. Scartare i regali, glagol scartare znači odbaciti. Ali kada je reč o poklonima, scartare i regali se kod nas prevodi kao otvoriti poklone. Spedire gli auguri, poslati čestitke. U zagradi imate reči koje se mogu i koje se najčešće spajaju sa ovim glagolima kada je naravno u pitanju Božić, pošto je to današnja tema. Sve glagole koje ovde vidite, oni su naravno u infinitiv, u to vreme. Znači moramo ih pretvoriti u sadašnje, prošlo ili buduće vreme, ono koje želite da bismo napravili jednu rečenicu. Da vidimo čestitke. Najosnovnija čestitka da bismo poželeli srećan Božić je Buon Natale. I jedna od najčešćih čestitke koje se koristi za Božić je Tanti auguri di Buon Natale a te e famiglia, što u prevodu znači srećan Božić tebi i tvojoj porodici. U zagradi sam stavila tvojoj zato što mi to generalno ne kažemo, ali je to bukvalni prevod te rečenice. I još, auguri di buon Natale e felice anno nuovo znači srećan Božić i srećna nova godina. Za kraj imamo nekoliko rečenice koje možemo da koristimo da bismo provežbali malo i konverzaciju. Scambiamoci i regali sotto l'albero, što znači razmenimo poklone ispod jelke. L'albero di Natale è decorato con luci e addobbi. Kao što vidite piše luci, dakle oni posebno odvajaju od ukrase, što bismo mi ovu rečenicu preveli kao novogodišnja jelka je okićena ukrasima. Babbo Natale porta i regali ai bambini buoni, što znači Deda Mraz donosi poklone dobroj deci. U zagradi sam stavila poslušnoj, jer rečenica da Deda Mraz donosi poklone ai bambini buoni, hoćemo sa tim buoni, što znači dobroj deci, hoćemo reći da ih donosi poslušnoj deci, iako se koristi pridev buono.
La neve rende tutto più magico durante le vacanze. Sneg čini sve čarobnim u toku praznika. Il presepe rappresenta la nascita di Gesù. Presepe predstavlja rođenje Hrista. Cuciniamo insieme per la cena della vigilia. Spremimo zajedno večeru za Badnje veče. I bambini scartano i regali con entuziasmo. Deca otvaraju poklone sa entuzijazmom. Za današnju lekciju je sve. Ja se nadam da vam je bila korisna i zanimljiva. Ako želite da provežbate ove reči, rečenice, glagole koje smo do sada vidjeli, vratite slobodno nazad video i gledajte koliko puta vam je potrebno. Ja vam se zahvalim. Grazie a tutti. Podsjećam vas da me možete zapratiti na TikToku, Instagramu, Facebooku i ovdje na YouTube, ovom kanalu Italijanka Online Official, dok na drugim društvenim mrežama me možete naći kao Italijanka Online, gdje svakodnevno imamo zanimljive lekcije u vezi Italije i italijanske kulture. Hvala svima, čao!